Bia Kamal Kanwar online TV kajan gwasan bana jaling an manana talk kam Ethiopia kene Guinea. Miji rama jidit kajan channel magore be subscribe kajan gwasame. Men chi talk jane chi Ethiopia chaja dak Guinea karo kabang. Jenda kadan cha daga ngare tiang ni chikana ngar tiang ka chenka jendara wide diesh nan men chi talk jane raw kabang. Ken tega group D mugis kon mandan chiro lat gwasame de kon shugich ala Egypt chana daka reo cha daka kel Guinea chana daka reo cha daka kel Malawi cha dak kareo chana daka kel Ethiopia chana daka kel cha dak kareo mungono tiken ngot kan tiken ke chance dadian me bika nyongar ka jabane ka jan gwasamana. Okay. Kan do tim bom ko to tin chingar ke Ethiopia gwasa ngar na tin ke Guinea and we ni dong she feel to te katara dien dong ajen madaka ke ki tan dien kan kangar ba to kon ke anari to kon ke gigat kot to kon ge gatosh panom and to kon ke omot okuria kan da to kan gad kon tim bom tin chingar kene tensual ke Guinea biya chunga jo cha kondak karau kabang bano dan chomba ka ngar dien be benane ne kon chige pap jantare no chang cha kon daga na kare ngore dong de kon kan na no dagbo ka ngar dien be benane biya ta kamal mi jiram jidit gore be subscribe kan online TV channel biya ta kamal bye bye.